agana ubwo makuru mabagaciro mu cyaro cya Nyaburizi umugomborera ya Nyarutuntu mu district ya Ntungamo aha binazi bokize inju ya mutahi wabo atwubahiriza kubitera barangambira icyabaho muri Nyabuzi ubu mwana udeni bahusya nabo bamukeza n'abana be atira n'abana be bashatu umwe na n'amasiko Innocent ndijo ni Ainembabazi Patricia ndijo na Tuyejuka Twitaso polisi yashika hamwanyogu bitu naye bintu byagishobera nabagira ngo obero bwa hatori umugenza akaba yagizireho imishango nangwa yamara ubwire buringo mu cyome ahabwe inshonga zukwe kusana hakwiba pici bitakija yarekurwa obedogo bakamukoma mezi imyaka nk'eshatu yaragayo yaguma akakomerwa bamutwaro kwibanda bamukomerayo kuyija bamureta ntungamo mukoti yahorezayo ati bamurekura yeye konka akakomerwa bw'inshonga za piki Tom Muhozi chairman wa NRM habwe gombora ya Nyarutuntu yashaba polisi okutaho mu nshongezi kandi ngo abatakana buberinde bagume no bamanye metwarze y'abantu abo bari kutura nabo kandi cyunanisha ngo polisi aguma bamushango investigating etireze shunga kigereza ikatondoreza babamwitsere kamanya bamwitereke Robert Nagoro uri umudumizi wa polisi mu district ya Ntungamo yahamya makoraga bitutiyikiriza kugambira hari kamera zetu ahitwargira mu mwanya ugu twasiga bataka bari kwetebekanusize byo kuzika gasha kwa Simon Ayamba